akaweza kufanya tena kuchapa assist ya bao hapa. Kumbuka yeye ameweza kusaidia katika ufungaji wa bao mawili. Basi wanabishani wana Shamata. Shamata go. Wanacheza visivyo, mpira unatoka nje. Mpira unakuwa mwingi, unatoka nje. Nitukoretwo muno tukinyita Mbeũ njĩthĩ, especially tondu Mbeũ njĩthĩ ikoragwo na potential nyingi muno. Andu makoragwo mendaga kwa igina ituotu nigetha metware. Uguo andu aingi ni kwanjia ni kiambiriria matakoragwo. No riria wa mekira kaundu mangianjia, andu acio ni mahotaga gwituria maisha-ini, na kuu ni kuo gwitagwo empowerment. Guteithia hanini nigetha mundu ucio ahote kwiyanjia, ahote gwituria. Ni turacokia ngatho ni undu wa tournament iyo. Turacokia ngatho ni undu wa Unico Foundation. Tondu ni turona yageria college youth nigetha youth aria meguku mena talent. Timu yake pamoja. Asante sana, sema ya kwamba